cyane. Iyi telefone ikaba yarasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2009 ubwo yajyaga ku isoko, akaba ari telefone yaguzwe amafaranga cyangwa se amadolari 450 mu manyarwanda, akaba ari miliyoni nibura 450 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi telefone nayo rero ikaba ifite cyane ku isi turasanga telefone yitwa Gold Strike Phone 3D Supreme. Iyi telefone ikaba ari iy'Uganda. Turasanga telefone yitwa Steward Youds iPhone 4 SL IT Gold. Iyi akaba ari telefone y'uruganda Uganda. Iyi telefone kugira ngo uyite iyawe uyitunge bisaba nibura miliyoni 48 ndetse